baldarım jönünde aytып ötөйүn. Özümdün semyam jönünde, özümdün үй бүлөм jönünde aytып ötөйүn. Men ayttım ki 6 balanın enesimdir. Şu baldarımdın içine ekö военный işte işteşet ekö. Biri olsa emede внешний войска deydi. Ona Tacikistan'dan armiyasında buna officer bolup işteydi. Kapitan званиясы var. İkinci balan bolsa внутренний войска deydi. Buna Kabadyon rayonunda uголовный розыск bolup işteydi. Ona şu baldarım Tacik baldarının arasında işte. Tacik baldarı bana birge hizmet koysat. Mekenin süyüşöt buna. Öz mekenin süyüşöt. Daha aytşat biz deydi. Buna Taciklerin arasında yaşayırız deydi buna. Şu yerde yaşam şu buna elde hizmet kılıp жүрөбүz deydi. Özümüzdün mekenimizde. Biz deydi özümüzdön tayakeleriz de. Kırgızlarda ayabay jakşı görөбүz deydi. Eğer de buna granitsalardan ötüp kalsa, Kırgız baldarı şunday Kırgız emelere ötüp kalsa deydi. Biz alarga deydi Kırgızca söylöйбүз deydi. Biz kağlayız deydi, oşa bizim enemiz Kırgız ekenini bildiriş üçün deydi. Şu biz oşalarga tayak ekenimizni bildiriş üçün deydi. Şunday söylöйбүz deydi. Biz Kırgız elini jakşı göröбүz deydi. Menin baldarım. Mana 3-4 yılda bir jolu oşo Kırgızstan'a barıp kelem. Kırgızstan'ı görüp kelip üçün mekenimdi sagınıp. Kırgızstan misalı menden uzak, men Tacikistan'da yaşasam dağı Kırgızstan daima menin жүрөгүмдө жашайт. Eğer de Kırgızstan'da birdeme bolup jatat dese, uruş bolup da tiyinip atat dese men aябай кайгырамын. Эмне болот экен бул депчи. Ana ошон үчүн азыр ушундай болуп жатканына мен аябай кайгырып атам. Күндө Кудайдан тилек кылып жатам, şu Kırgız eli менен Тажик eli достошса экен деп, биргеликте жашасак экен деп күндө Кудайдан тилеймин. Ошон үчүн эмчим дегенде менин балдарым ошо эмеде мекенге кызмат кылып жатат. Ошо менин балдарым ушулардын арасында ошо границада деп айтсам да болот. Элдин арасында, чек арада менин балдарым кызмат кылып жатат. Ошон үчүн мен каалаймын, дайыма ошо тынчтык болсо экен деп. Мен балдарыма өмүр тилейм. Силер кандай балдарыңарды жакшы көрсөңөр, мен да балдарымды жакшы көрөм. Ошон үчүн келгиле ошо жаш балдарыбыз ошо урушта кан төгүлүп, ушулардын өмүрү кыйылбасын. Ошо балдарыбыз күн көрсүн. Биз мына Тажикстанда канча жыл уруш болуп, ошол уруштун зыяны канча жылга чейин тийип, Тажикстан өнүк албай калды. Ошого окшоп дагы ошондой болбосун. Биз көргөн урушту балдарыбыз көрбөсүн. Ата бабабыз көргөн урушту мына биз ушу Тажикстанда көрдүк. Эми мындан буяк тынчтык болсун. Келишейлик. Тынчтыкта жашайлык Кыргыз элим. Келгиле, достошолу. Тажик эли менен биргеликте мурункудай бололу.